Pemirsa ring selah galah nyelehin pembangunan pelabuhan Sampalan miwah bias muncul, Gubernur Koster ngerauhin langsung kehanan ring wewidangan krama sanikeni wasanan banjir, tur nguduhang wantuan presida di Gelisang. Banjir bandang ring Nusa Penida Mekata Galai Lintang sampun ngaunang sata tigang dasa pitu umak rama irika. Ring pemargin sesalah langsung ring gena bencana, Gubernur Koster nguduhang mangde penanganan dampak bencana banjir ngelintangin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali sida digelisang anut ring peraturan Gubernur Bali. Ring kala punika Gubernur Bali sani kesarengin Bupati Klungkung Nyoman Suwirto miwa Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maderentin kecuntuk langsung sareng bendesa desa adat Sandibuana Nyoman Suparno meblik bagan indik kahanan wewidangan irika. Perindikan puniki kelaksana yang antuk digelis ngicen wantuan majeng kramo miwa gena umum sani usak. Selanturnya ne wantuan inuca pacang digelisang ring bulan Januari warsa kali tali kali likur. Ngoi guna yang anggaran sani sampun kesiagayang mangde kramo nenten suwi nyanto sang wantuan ring tengahan kanan sani mewah sang kaning keni bencana. Maderentin ngewawahin pemargin penanganan bencana sani ngulengang umak rama, pini ake kesiagayang sasur yuta rupiah anut tingkat kerusakan sani ngeranjing ketiga kategori, inggi puni keringan, sedang miwa berat. Raris fasilitas sosial mewah fasilitas umum pini ake anut ring pergub pini ake pole 100 juta rupiah. Selanturnya ring bulan Desember nemangkin, BPBD pacang laksana yang pemilihan sau verifikasi, tur penguntat Januari wantuan sampun sidak kecairang. Juliana Miwarisma, Bali TV.